bakaraba mu process yona ebyo nabiroho nyomuyobaziyo aho abantu bari kurenga 5 ku rw'umusaha kwa 2023 n'ubayerekera kushaba kwabo nabakuganyirwa mu maranga gwa president ogu sakozi munana nizo twaronkinge zatunga sente abantu ababetebekanise kuhika akutunga sente babari 5 kandi erizoba Sheema Municipal Council ashohora Miriyooni 5 n'izindi zarabamo wodinka cyabandara kabohe karera hamwe n'ahandi nabo batafunire bwanyuma yo kushanganywa amazina gakataha kubo mu byoma kabohe ne words sakozi mukaga akatunga yusakwemwe eyanyanga words zindi nayabwa if is upgrade omwanya gwa kabohe ke karugamu izina ryaba abohe abebembezo ku rwo Munisiparite ya Sheema ababire bebembirwe RDC Muhindo Prokeria mwine barabwira batwire n'abari kuza kutwara sentezi obutateka mu muzano ko gubatiro myoga. Can you please use this money for the purpose is intended so that our politicians mayor kama wale president 2026 tutaka watukuraji yeye usitwale usikozese usigaruze nondijo tazibinagira abantu bagira ngo mu kugaba sente zitabire mu kushorora kona aha kubendanga muntu yabeniye birene kuyamba ningeka kunaga bato niko kushaba batwire sente kuzikoresa kishemerire kubana zikora aha shahina nareba message yarukurwa mu centenary banka kugira ngo sente ze nazitunga yazikwingana Miriyooni 1 sente zikashaba aha gukwenda kwarra omwana gwanje yumpinjira umwani nkashaba papa seri kutere binyansi nanugura fertilizer nkagitonga umwana gwanje Program yegendiriye kwihaye uceka 39 harigana ubwo abantu abaciro korenda yonka na munonga bo mbyaro aho government ya NRM kwenda kubinga ubukene gasha kwa mai kwa twakire